mošate re tia lopo la kgoro re go gašaka lesome la dinala wena mmogedi re tseba le go kwešiša gabotse gore ebile o le motheletšo mogolo wa sealemoya se segolo ka kontinenteng ya Afrika Thobela FM ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa ge re go gašaka madume a sešate a re ka mošate wa babina tlhantlhagane bakoni ba ga dikgale nageng ye ya ga dikgale nna ke hlabelwa malope a phogole ke tlo ya mamphela ke mogau wa ga maredi ke tloga ke na le beng baka beng ba mabu ke le thebe la mmamologadi ke mokone a ntši dikgolo bona bokgoši malesela dikgale le mohumagadi mmago bakoni ba ga dikgale bo kgošigadi dikgale beng baka e napile ke itia bonyatši go lena ka tlhompho ye kgolo re le ka mošate wa tsebo le boithabišo šiaueng bakoni re re pšhaphša diatla Thobela a fihlile sebata go naga ye ya lena ye ya ga dikgale ke kgopela gore di no re di tloga fase nke le re botseng gore kana ke e kgolo bokaka e hwetšagala kae ka mo provinceng ya Limpopo go ka re o sepela ka R81 kore e gare ga R81 le R71 ke gona mo humana metse ya rena ka bontši mara bontši bja yona e letše ka mo R81 kore o mongwe ka sekgowa ka re ke North East ya Polokwane go ka re motho mongwe o taba o ya go lela ke yane go ba go lela ga motšatši a gona go mo tatang gona ntle le go fetagana mo rena wa feta ka re ga metse ya rena wa ba o feta o le batšiše ga geno bjale ge re ka di a thole ke itana mola re ka ema gabotse mokone morena mmasepala wa gabo lena wa selegae kana keng ke Polokwane Polokwane ye ke ya rena selete ke Capricorn gabotse morena ke kwa bose le ka kamogelo ya lena ye borutho le borutho jo le nago le bjona mokone bakone ba ga dikgale re tseba go le ka ona mogo nako e kgollenyane go ba ngwaga ka ngwaga ge re etela mošate wa gabo lena o tloga o re fa borutho jo bo sa kang bja bonwa ebile re phela re le hwetša le ka ona mogo le thitibetse ka thebong la nkwe go a bonala gore le beng ba mabu le beng ba naga ye le tatago babina tlhantlhagane ka moka ba ga dikgale bjalo mongaka re a gapetša le gona ka mo go bo mmago bakone ba le bona re phela re hwetša ba tšhankgetše ba swanelwa ka sega bolena bjalo taba ye e bontšha gabotse gore sega bolena a le segatle ka ntahla mokone re kwa bose mongaka bjalo re no re hle re gopela go no re go fihla ga bjalo mokone kana lena le tsebagaditšwe semmušo tšhabeng sa lena neng rage le re tlhenkge mo setulong se sa bogoši gona lena le botšea go bomang ka 1995 ke gona mo ke ileng ka thomamišwa go humana maata go ba bogoši ya ga dikgale fela mokete wa rena raudia ka 1996 ka June bjale mo e bege motho wa ba swere bogoši ya bosepetša e be le rangwane bontši ba motse ba ka rangwane o ile gana mo motseng wa loo o bile gona mo a swara mengwaga e ka ba e seswai ya ba gona ka morago ga dikgagano le go se dire gabotse gana mo go ba dikgagano go ba go thokofala o mongwe wa batho gona mo ya ba e gona a tatoga ya ba ge ke tlo take over mara nako e be ke le kwa Ranti kwa high school ke be ke ruta gana mola Ranti high school ke be ke se mo motseng ke be ke sa thwe mo kgorong ke be ke no ba kwa sekolong ke sa thwe mo motseng le bagalabi o le morutiši ka mangwaga gabotse Thobela e le ena mmao ke morutiši ka mangwaga bana re ne morutiši le morutiši ga yes ebile ke beng ba mabu ba thitibedi ka thebong la nkone re a leboga pele go ne o tloga nako e nngwe le thebelang mamologadi le re go tlhenkge mo setulong sa bogoši ka gore nnete kgoši ga e bewe setulong kgoši no belegwa e le kgoši setulo se molebane kgoši ya tsebagatšwa setšhabeng go raga monga lena ke yo bjale go ne o tloga gona ngwageng o la go tsebagatšwa setšhabeng la gapagapile bjang naga ye ya bakone go ba go fihla le kgono le šomišana bjang le setšhaba ga mmogo le mantona a lena
ga botse kudu re a sa ra ka ra ba dikgagano dikgagano tse di bileng gona ke tša nako e neela e kileng rangwane a se kwane le setšhaba se ke dikgagano tse di bileng gona tše e le goreng re ka se ra dikhutiša ka re batho ba di tseba go toga mola re sepetse ga botse le gone bjale re sa le maemong a mabotse setšhaba se sa gabo rena re kgona go se kgobakantšha re kgona go be re kgorong re bolele ditaba batho ba tle ke mo ka re tere bolele ditaba ka le lengwe la matšatši o ka ata wa taba ipsina ka ditaba ge re taba re rera ka kua o mongwe le mongwe a fiwa sebaka sa gore a ka bolela ka mokgwa a kgonang ka gona mme ba di tšea ditaba ba di ša selepeng ke na le bagomana ba gešo ba babedi mo ba ke reng ge ke dutše mo lapele re bolela ditaba ya ba gore ba dula le nna ke Phineas le Magaba Dikgale le Noa Ngwaseladi Dikgale ke bona ba tla ba re ka morago ba fita ka mo mara ke bona ba lo reng gantši ge re dutše re sepetša ditaba mmogo ka gore bogoši ya Kriste a se bja motho ke bja lapa bjale moebe bja lapa re a gobakanela ke moka tana mara ka moka ga rena ra leka go bosoka gore se ka ta go ba le bošaedi ge nka re ka tšwagana mo ka thoma go eta ke bega dikgara ke ditenotse ke re ke dikgara tšeaka tše kere ke nna e ka se be ya sepela gabotse go no ba le kanego go gongwenyana pele ge re na le batho re kgona go thušana kgona go bontšhana le ba ratho dikgadi tše o tla di bonang ka moragonyana ge ba tlota ke moka ba bolela ditaba tše beng tša bona ke moka rena mme re kgona go sepetša setšhaba se o ya gemre ga o tsebile mokone ke bua ke elelo lena ba ga Dikgale le bina tlhantlhagane gabotse le bakone ee go tlile bja gore le bile tlhantlhaganeng re phulega matala o ee ke gore that's why o humana gore re bakone ba mabula go ka ga matlala le gona o humana ba bolela pollo yone wa ya kwa ga Ratlhagane o humana ba bolela pollo yone wa ya kwa ga Ragwadi o humana ba bolela pollo yone wa nyakana bo Soopela le ba le Boriba o humana ba bolela pollo yone or o humana kgoši Lekweleri o humana bolela pollo yone ke bolela ka gore re tswalane ke letsetsa re swaragane go ya pele a gona ka mokgwa o ka reng re ka re tsebane le bona re tsebana le bona because ke bona ba ile reng ile a no re mola morago mola go santse go na le tšela o humana go na le dipako le tše dingwe go kgorometšana bana ba le bona ba tšea phate nngwe ba ya ka thoko tša sekhukhune ba ba gešo morago ba šala ba šetše mo le bona ba šetše setšhaba sa borena ba šetše le ba ba ga Mothiba a ge morena mokone ke gopola mo Mmabu le ile la tloga le ba modulasetulo wa ntlo ya bogoši morena ka provinceng ya Limpopo ka ne ebile go tloga ngwaga mang go fitlha ngwaga mang go tloga 2012 go feta 2022 kore ebile mengwaga e lesome ka moka ke bile ditheme tše pedi bjale ka ge molao wa rena wa nto o bolela ke tšere ditheme tše pedi mola ntong ya magoši ke tlhokometse ke sepetša ditaba tša magoši le bona ke nna le bona bogoši ke Ngwametwa le bogoši Nkove le Boramopudu re ntše re sepetša re digapa mmogo re sepetša ditaba tša magoši mo provinceng ya rena a ge morena ke gopola ebile ka yona nako ye uwe le be le tloga le momile molomo wa ka fase le thebela Mmamologadi le netefatša gore dikoma tše di tšwago ka mo provinceng ya gabo rena ya Limpopo e ba dikoma tša go ba molaong goba mešate ye ntšhang dikoma e ba mešate yeo e bago le tumelelo ya go kantšha dikoma le kgahlanong ye kgolo le bao e lego gore ba no ntšha dikoma e le ge ba di fetoša kgwebo ke kgopela gore gana mo ke sa elelwa yeo we Mokone hle le thebela Mmamologadi le nke le re gopotšeng ka bohlokwa bja koma re lebeletše ka mahlakoreng a mabedi ya Masogana le ya Magarena a ge morena Sebatakgomo gabotse re ile ra molao wa dikoma o thomile mo provinceng ya rena ke moka ra o loga mo provinceng ya rena e le gore nako e be ke le kwa National House ke ile ka ba National House for mengwaga e metlhano ge ke le kwa ba ile ba mpha maatla gore ke sepele di-province re bone ona e ka ba gabotse di-province tše dingwe di sepetša bjang dikoma le go ba botša gore re di yang mo provinceng ya rena ya Limpopo bjale ka ba ke dira ra ta gore no mara a re tlele molao o ta sepetšang dikoma tše ke ile Eastern Cape ka humana le mathata ka Mpumalanga ka humana gore ba leka go kgorometša bo Kgoši Mokwena ya ba leka ka maatla gore bona gore melao e latela mara di-provinceng tše dingwe o mongwe le mongwe a no itirela boithatelo ra re mo gore nna more ka se ba ra itirela boithatelo re ka se idumele tabe bjale ra ta le melao yewe ra bona gore go seke gwa ba le motho wa ntšhang koma
ka ntle le go fumana permit ke gona mo re ra e sepetša gona fao ka lengwe la matšatši mogaši ke fitlhile mo provinceng ya rena mola sekhukhune mola ke fumana o mongwe motho ke tlhagana le yena mo tseleng ke rena nkompotše gana mo etse le re koma e sa welang mola dikoma di a logile ke e feng a mpotša rao koma e ga re epc ya welang ene rena re tlhokometse gore koma e ne o sepela mara motho o re sa nyakane le yena ganamo ke kgoši dikgale ke re boele gore o tshwenya dikoma tša batho a mpotša a re nyake gore a temo a ka ta tshwenyana le koma ya rena ka re wa mo tsebana a re a ke mo tsebe mara bana ba ka ba gona ka kua ba wena a ke nyake gore a gate mo ke nyaka go bona bana ba ka ba dualoga ke rena sekolo sona a re a se tshwenye bana ba le batano boya motho ba boe ke gona ke tatlhakana le kgoši kgwete le magagabo ra bontšhana ra rao wa taba ya gore dikoma e gata ya wela 8 weeks mola e le gore dikoma tše dingwe di otšea for 5 weeks 8 weeks ka seloke re nama ye gona re bontšhana mara ka humana kgoši kgwete le yena a nthega re batho ba ebe ke lekile go bolela le bona gore ae koma e swantse gore e bona gore e a tswa naba ke moka ke gona re nne re e swara ka mokgoo re nne re fetša re bona gore dikoma ya rena tša kgona go sepela gabotse ka mokgwane o di bona di sepelang ka gona magageso le bona ba re swarišana le bona le magoši ra swarišana nama ra kgona go e sepetša gabotse ba bangwe šibawe go ba go fitlha ga bjalo mongaka le ge le satlhe le sa le modula setulo e fela go sa no fela go bonala bao ba ba go le mankanyana go khwetša ba nyaka go dipulela dikomo a ka no tseba go rawa go ne ngaka ka mo ke ngaka mokoka o kgona go bolotša o a mmitša gore aga tla ke eno ngaka gomme ke ne ba šima yana šiba morutušo na pleasiso dari di kgwebo mo bjale ke bona ba re tshwenyang mara ke ya bona magageso ba le bentši ke na le bona ka kwantong ke be ke na le kgoši Ngobe e le deputy ya ke na le kgoši Ramopudu e le o mongwe wa maloko a nto wa executive a ba gare ba swere ka ena tsela ile be re re a re dumele gore dikoma tše di di re tshwenye mo batho ba te ba ntšha dikoma tša ba di dikgwebo ka dikoma mo le gane bjale ba sa bolela polelwane eue gore dikoma tša dikgwebo re ka se di gona matlhatse ba thuša ke MEC Makamo a re dumelele dikoma tša dikgwebo a di kaaka mafelong a mangwe mo motho ane o tsoga o sa sana ma wa humana ene bana ba 5 ba 6 a nabile a re ke yona koma ka mofano pele ke yona bošadi bo bogolo bjale jo e le gore ga botse koma e santse gore e tswe ka morago ga nako e kaka goba a ke be ka mokgwa o Mokoni mošate go a kgonagala gore o ntšhe koma ngwago mongwe le o mongwe hei ke yona re e fela e re šita kore go ka lebelela mo ga gešo mo ka mo mošate a re ntšhe koma go ne le ba bantšhang ba magoro e ba magoro ba bangwe ba ke bona ba reng ke humane Ragolo Marema le Ragolo Luba le Ragolo morago le Thebe mona e bantši ba fetoša batho ba re ka morago ga mengwaga e mekae e taba wena ka morago ga mengwaga e mekae e taba wena bjale mara ya go di gore ka mo mošate ke di o ntšha koma every year le no tseba gore nna ke ntšha koma ke yona re e sotše ndre a ya lokane mara re bona ba le gore ba bangwe of course ga bo bona a ke tse gore na ke setšo sa bo bona ba bjang mara ba gare ba ntšha ngwaga ka ngwaga ba bangwe ka re re ntšheng ka June re ntšhe ka December ba tano e ntšha ka mokgwanong e tano ba gabedi moageng ba ka gona ba ka idieta be bjale mara a ya loka gabotse a ke renke jwalo ka magoši le santse gore le godiše bana pele le tsebe gore ka morago ga mengwaga e meka mohlho mongwe o mongwe wa ka mo mošate o tla be a ile tlhatlhara a tswele matlhalagading a loketse ke go ya mphatong ya ba gona le ntšha koma swantse ba bjale a swarela sefoka bjale ka go se bona a swara sefoka a swara sefoka ke mo ka re swarela ya ba monga a moroto ya ba monga a moroto gore e ba e swantse ba bjale bjale tša go humana gore re no ge a gietša bana ba mengwaga e methano ba komeng ba nyaka go bona bomma bona ba nyenya matswele eo ke bošaedi eo ke bošaedi kore maga ga borena ba bangwe ba gare ba edia mara re sane gore ke bošaedi re sane gore ke bošaedi re boleletse bjale le banna le basadi ba gešo ntse ke be ke le modula setulo le gona bjale ba sa bolela polelwane ewe le gane bjale re be re kobeditšwe mele le kopanong ba no bolela gore taba e yona ke bošaedi mara wele re no bona ba bangwe ba kare ba edia mara ke bošaedi yona koma ke bokgwa bja rena jwalo ka maAfrika ebile e bohlokwa e tlo dula e le bohlokwa bjalo beng baka lena mo go Bakoni lena le ntšha jwang
mo wa kone mo rena le bjale ka ge ke rena le magoro ba magoro o mongwe o tla re ngwaga o a re e be ke kgopela ke šitše ke feditše mengwaga e meraro ba e mene ke be ke bona gore nka jwa le ka mphetlela serumula ka nama ka o dira ke mo ka rama tlaletša dilo tša gona ena a latela sa gagabo rena re latela sa tshepe jwa mmušo ke mo ka rena mata tša dipampiri re dira ka tsela eo a nama ke mo ka ya ba gore o tantšha kong ge gore ke ya basadi ga tše di gona mo moratho le mosadi wa gešo ke mo ka bata disepetša gore ditaba tša basadi go to go be le taba ya nnete e le goreng ba humana gore dilo batho ba leka kone ba ta latela melao ka gore le bona ka bona ba bangwe ba ka no raše tše dingwe tše dilo humana ba sa latele melao ba no rawa a gona taba as long as e koma e sepela a itswenye mara ga o sa latele melao e tla re fa bothata ka gore batho ba le ba sa nyakega ba sone ba boemo ba tlhokomele malapa a bona ba tsebe gore ke dingwe tša dilo ga di dirwe ba tsebe gore taba tša bonyago pele tše dingwe le ge nka e dia ke dia ka go rataga ka mara yona ena ya loka ba tsebe taba tše di jwale bjalo ebile re sa bolela ka taba ye ya bohlokwa bja koma ebile re bontšha re gatelelang la gore ke bokgwa kgweding ya lewedi ke kgwedi yeo e le gore ka mo nageng ya gaborena ya Afrika Borwa re hlompha kudu re a tseba gore ka sa gaborena jalo ka maAfrika ke re keteka bokgwa le setšo sa gaborena ka mo lapeng la mathedithedi la bakone ba bina tlhantlhagane ba ga digale baneng ba lena le sa tišetša taba yeo kgweding ya lewedi go ba le ka mokgo le letša go le papata ya ba mabothela ka mo mošate la ba botša le go ba hlohleletša go hlompha le go rata setšo sa gabo bona go tloga go lekwa ke ka lebaka le o bonang gane kwale go tsena mola lesorong la rena o bona banna ba tletše mo ba gare ba beka megwapa dikgomo megodu megopha le gona bjale go dukimo wa kwa gore ke dingwe di gare di a gololwa ka montle ka mo ka gore ba lokišetša taba ye ya bokgwa ye re ta re swara go sasa ye re bola ke kgaba ya gore maga bo rena marang ke ba ka sebe ba latha setšo se le ge ka ba ne re ka re ka rutega go ka kang le ge ka ba motho mongwe re ka ba le go tseba dilo tše dingwe tša bodikela go ka kang goba tša dinaga tše dingwe go ka kang mara mo ge taba ya rena yona re se ka ra e lata re no tseba gore no šalana nae morago re e latela re sepela ka yona re dira gore maga ga borena ba tlang ka morago ga rena ba no tseba gore go bolela polelo e bolelang gore re bolela ka bodika le bodiema o fela ke a fela ke ge ikwa o fela o shebetša ka diema tše dingwe le dika tše dingwe ba tsebe gore ke ka mokgwa gore swantse gore re dire ka gona gore polelo e be ka gona ebe fela re enontšha re dira bjale ka bokgwa oo ke gona ka mokgwa re reng re ta kgona go tseba gore re khipe taba ye wa bona matšatši ya ba bantšhi a go sana ntho e ba reng ke ragadi ao go thoma o botša motho wa ragadi gore ai ke ba le ba go tsoga bošego jang ke ba le ba go ntia jang a ba tsebe gore tatelano ye ragadi o swana le papa ba tsebe gore na e ka ba rolo ya gage le maikarabelo wa gage ka molapeng ke afe malome maikarabelo wa gage ka molapeng ke afe ka gore nnete ya go hloka bana ba phefo ke yone o ya gore ngwaga ka ngwaga le rena ka Thobela FM re tlo re ba le lena ka mo mošate e le ge le keteka bokgwa le setšo sa gabo lena bjalo ke a ekwa ebile le a itsopola mo mmabo gore le mo ngwageng wa 2025 gona mo kgweding ya lewedi ka moswane e tla be le mokibelo wa la 2021 ke mo e lego gore le tlo ba lena le moletlo mogolo wa go keteka bokgwa re kwa bose ge ba aparankwe le sa dira ka ona mogolo sa sore sa gabo lena mongaka tabe o e ba matsikinyane gore na ka gore le ya re aparela jwalo ka baswa ga le tsona badimong le moaparo dijo mebino ya se gabo lena re tloga re ba hwetša mo ba swere mieta ba swere megopu ba swere magoga bjalo le bjalo ka moka bjalo mokone re sa le mo tabeng ye beng baka mo ngwageng ona wa 2025 go phutse taba yeo e širišikintšego dikgopolo jwalo ka maAfrika Borwa jwalo ka maAfrika ra e potšiša le gore na beng mabu ba reng ka yona ya gore monna o swanetše gore a dumelelwe gore ge a nyalana le mosadi wo a tla go ba monyala a kgone go tšea sefane sa gagwe
mokoni jalo ka beng ba mabu mmago bakoni tabaše le reng ka yona re kwenke beng mabu le humotse no taba e boima mogaši sebatago e boima morasi ka gore le pele mosadi o ipsina kudu ge monna a re ke a go rata ene sa mathomo wa tseba gore ga a go rata o napile go fa sefane se se botse se e le gore o nyako gore go tlo sepela mo lefaseng e be o bitša ka sone rena se ka sa gaga bo rena e no ba bothoko ge e nka thokofala ke sa bitšwa ngwana letswalo ke taba ke thokile mathatsi mara bele ge ke nyetswe ke napile ke nna mmadikgale nna ka ba ka baphala ka ba mmakgoši dikgale e le gore a rane le kgoši dikgale a ka tšhentšha ba kgoši letswalo e ka se be ya kgonega ene le modimo le yena a e nyake go nyaka re tše dingwe tša dilo ge re di dia re maaforika re se ka lebala gore ra lebala mmupi wa rena ruri nna ke ebjale ke mmadikgale ke thotheletša banna ka moka gore ba be le lerapo la mokokota le ge monna a ka sokola mosadi ga a dumela go nyalana le yena a tsebe gore o tšhentšha sefane and re bile le mathatse rena ka mogae dingwetši tša rena bangwe bereka sepetela bangwe bereka ba rutegile mara ba teka difane tše pedi ka mogae go bona le ene la difane tše pedi a ke rate botsene ya gore mosadi a re go nyalwa A a bitšwe ka bitšwe ka sefane sefane sa bogadi le sa gago gabo. o gokeletše pedi dilo ka gae le leina ka mola lona ile letele la ba go ta ka sekepele la ka gae e ya go le sereto yele wa bona gore pasa le yona ya imela yele yona nkebe ke banna ga lebele maata ka matsogong a lena a ka matsogo a lena ge mane wena o dumela go latha setšo sa geno wa re wena o tao e ba wa ga letswalo mola e le gore o ta le sefane sa geno mo o tano ba o shaeditše ba geno e le gore sa gaga bo rena se reng sa ga bo rena gape se re sefane ke sa ka mogae ke sa bomonna ke sa mosadi o bomonna. swanetse go tšea sefane sa gabo fane ke sa bomonna gona go e ra gore beng baka molao wo go le ge e le gore tlano gore o tla le yona tlhabologo go batokologo go na le ka mokgwa o gatikelang le go hlapela sa Afrika sa rena o gatelela setšo sa rena wa sa gatelela ene go ka re tlhokomela rena o ka re eta re duma dilo tše tša ka ntetše Tša ba bangwe. re nyako ditšea tša ba bangwe gore ditedite ka mono Afrika gane bele ge mokone ba ebjale ka setšo sa rena le ge nka lapa nka se raya wa mompha go apea lena mara ka setšo sela sa go tswelela ka kae le sekepe ba tšhentšhana ga le bone o ka re motlho mongwe e ka no ba e hlohlilwe le ke ba bangwe ba banna e le ge ba re gape ditokelo tša rena di a gatakelwa goreng re sa fiwe monyetla wa gore re bitse ka difanetse tša go mosadi gape dilo di gare di a fetoga di tshwana le tsona diema tša gabo rena ga bjalo di gare le tsona go na le ka mokgwa o di hlapelwago a kere mmago bakone le re ya eto ke ya tshaya dipele E nwa maswi. e nwa maswi a fresh le tloga le re a fresh ya ba le mosijana ke go batla polelo ya gabo rena e ka seema re ka se se fetoleng ke tše dingwe tša dilo tše di gobatša go bokgwa jwa rena yeo e swarang wa e bona thobe e tshwenya ke gore banna ge ba šetse ba swere mata ao a ka no rwala disamente a dula godimo ga thogo a mosadi a re a reng kuki a mo gatelela le go feta bjale that is why mo ditaba tša dipolotiki di re tetse le taba gore le basadi ba ke batho ba ka ba eta pele mara ke go gopole ba dutse ba tšea melao ka palamenteng ba re basadi nyalang banna ba babitše ka sefane sa bolena ande le tsone ditaba tše tša lenyalo re tšwela mola morago mola re tseba banna e yena ka reng no ka gore ke mohumi ke humile le dina la lapa la ka le ka sebolae ke tala nka no nyala basadi ba 5 o ya a gona mo ba reng mosadi a ka nyala banna ba 5 aga le yone o nke ile ya tswelela mmago rena ya gore mosadi a dumelelwe gore a nyalo ke banna ba bantši and go ka e lebelela go bana e practical ka sepedi wa practical ke gore a e a e kgonagale kgonagale a kere a e diege se e bolela o ile wa koka e ba re mosadi ore ke ya tšhatša le go sasa ko tšhatša le monna o mongwe o ile wa di kwa kae a di kgonege dilo tše tše dingwe tša dilo di o ba go thabiša diperform ka ganong goba mosadi o fapane le monna a re ke nyaka go moswina
ke ara boya tšatši le lengwe kokota ka moga ya fumane ke thathetše mongwe monna Mm. ba nyaka go didia ka mokgomara wa e bona gore ke bobe wa tseba ke kwa leng kgwatha goneng ya ntsikinya ka gore lena ebile ka mola parlamenteng le ba gona kana maemo ala a lena a eme jwang magoba kone themela ya mathomo ke ile ke fita parlamente ka 2009 ka no ba member of parliament ee ya bobedi ka napa ka thoma go dula mola godimo mola ka ba house chairperson ka thoma gore ge chairperson wa house a sa kgone go laola house ya parliament ba ba bitša di-presiding officers Oh. ka english le nna ke namele kua ke nape ke botse batho ba di-political party tše dingwe ke raoa you are out of order o ta gomola go rana nna bjale ka tletša ge re bogetse ba fela ba re on a point of order chairperson ba ebele ka ba era lena e na e ge ba nyaka o la go presida gore a ba fe sebaka ba bolela gore ba nyako o bolela ka eng ka ba le mathatsa gore ke dule gona moo la time ya boraro go ne e le komiti šile ka kwa parlamenteng gore le ge ditaba tša gona di ka lebetha bjang le bjang tša lebetha megopolo le go ka ba opposition wa dia o ka se go tšwele ka ditaba tša gona wa tšwela ka tšona ya sephiri komiti ya gona ke ka thopeng ke ka thopeng ebile humana ba bangwe ba e bitša komiti ya dipoko ka gore a e bonwe le ka mo tv o ka se go ba bone gore ba re bašiba le batho ba go dila ka ditaba tšela tša bothokwa tša sephiri šiba le ba dutše komiti ba dije thopeng ya bona di felela ka gare gante ene e fitlhelwang magoba kone ka gore le rera taba tša rena jalo ka setšhaba re sentse go tseba gore ke bomang ba re rerelago taba di tšhireletša naga that is why ebile mongwe le mongwe wa yang ka kwa a gona o tsena motho mongwe le mongwe ka kwa komiting ele o swantse o ye through ntole ba bitša gore ke vetting ba go checka gore ka nnete o ta kgona go swara diphiri tše di beng ka kuana le ge ba no gongwe ba ka ba re kuana mmalele ngwana o ka kgonana ba bantši ba bona ge ba ba dira ka vetting a ba qualify ke bile le mathatsa gore ke qualify ka kua ke sware sefepi sa maloko a gešo African National Congress ke be wipi ya committee bjale ngwaga o ke modula setulo wa ya komiti ya go dila ka dilo tša borakgwebo potlana small business development mo ngwageng wa 2025 e le foroge le fitha mo lempone ke rwala di-gadgets tša ka mola le dipeke ke iša ka kwa ke be ke swere meeting wa gona ka phone le maloko a parlamente le maloko a komiti gona ge magoba kone no le gona ka mogare ga sephetho se sa gore mosadi a die awa se sa gore monna a tšee sefane sa go mosadi a ke gora gore melao ye ke lena le e phasisang ka kua le re dielang ka mogo mo mmago ye mengwe melao o tsebe gore e a iphasa ka kgotha kere motho a di o kwa go bang ditaba tša ga didiego ke a go swaretša ke ya kwa ke moka tšatši ya napa ntumelela o tša setle ka parlamenteng tše dingwe di ke molao gape nna re lebeletse o ne tokelo wa mphare ke ne le tokelo that is why ga kgoši ya sa phela mosadi wa gago o bitswa mmagoši ga a bitse kgošigadi bjale ba bangwe batho a e kwa rone ditšhelete o re ke nyako nyala monnong wa bobedi wena o monna wa moganetša a ya swariša ka kone jaji ya modumelela mosadu a kere o ka lebelela gape le di-president ba di swariša kere jaji ya di a thola jalo ga go kgonege na lena ka parlamenteng gore le ge e le gore kua gorong ya tsheko e ahlotswe moahlodi o ile a ga sephetho ke se no a ba dumelelwe batho ba ba die ka mogono re e bolelago ka gona lena le parlamente napala raa ye yona e moahlodi o re fahlile kudu ebile le le magoši o tseba gore yeo re ka se ikgone re ka no e duma gore e diega re ka se ikgone ka baka la gore constitution ya rena molaotheo wa rena wa naga o re batho ditokelo tša batho di se ka gatakela ge motho wa bona gore o na le ditokelo tša go dira ka mokgo o tšwela pele a di mara mathatse o ka se ya bona go dia dilo tša go seneke ke morae pelo mpotseng mmagorena lena šibao le na le maikarabelo a mantšhi go ya le ka mešomo ya lena re lebeletse gona ka mo parlamenteng ebile le le bommagoši dikgale le na le gape le maikarabelo a go hlokomela naga ye ya bakone ba bina tlhantlhagane ba ga dikgale le gona jwang go di lekalekanya lotse mogao wa modimo ko montšhintšhi ya o lekantšwe
o mongwe a ka re le o subela ra o lapile kudu motho gona o sa sa ka se tsoga le nna ke ilane ene ke tsoga ke fresh a wa tse dingwe di tlo lefatlha ene di sepela gabotse ye that is why o bona gantšhi le ge re šetse re ene le meleto mo ee basadi ba ithaupa a re ba patele a di o ketima ba mošate ba rothe ga mošate wa borena ka re kgoši wa re tlhokomela makgoši o bereka le rena gabotse go datso o di bona mo go sasa e le fetša ka kwa ba bangwe ba taba ba bina ba bina ene a kere go gare o binela koša ela ya kiba ela o napile o kgwatlhišetša mašole a mmele a o teo tha o tshwenya ke di-sukiri le di-high blood ge o fege ba fetša re o ya ka kwa roja o tao ba bona ba lebaka gore le togele coach ka gore re bereka le bona gabotse šiba montle mo le monte o ba bone o tsene ba gone re ba bone no kgoro e bothane ka mo batho ba la ba patele ke motho Aowa, ba nyaka gore motse wa go bona o no tswela pele go ba o motee go no ba le botibi o la ka sekgwa ba bitša gore ke unity a kere ba re ke maatla ge le kopane le kwana le ba le maatla iya go bjale re a ithutheletša le thatšitše taba e nngwe ka pele le mokone ka mo lekgoši sebata go ya dikoma bana ba re ya ba thutheletša gore e yang ka komeng lebaka le legologolo mo basading ke gore a se gantšhi ngwana ya komeng ya basadi ga a boya e ba mo itshwara tlhepi mo strateng a se lebelele sekolo sa gage a se nyake bokamoso bja gage go ne le bakgekolo ba bantšhi ka kwa ba bata go rutang gore go ne le dikgwedi ge ngwana a seno gola ba re o ya sesadi le before o tseba ba ta go tlhalosetša gore o tse gore go e ba ka raga lefapa lana le la go a sesadi go se ka ba ba le motho wa monna wa ta go batamelana ka radi go batamela napile wa ithwala dithuto tša go di a senyega nako e la rena ela ya pele ela o bo re go ima ba re le sekolong ga o sadi mara gane le ditokelo di rawa ba no tšwela pele ka sekolo naga e senyegile re ta idiang mara go ka lebelela ba bantšhi ba ba tswang komeng a ba gakaneng ka gore go ne dithuto tša go ba ruta gore ba be le bokamoso jo bo botse ba be ba thompe a ba go botšišiba ke a thompa ba re ke rutile modimo le yena a napa a swara pelo yaka that's why re thotheletša le magarebe a rena gore e reng ge le sa sekolo ka sontaga thapang le lo nyaka mo ba bolelang ka modimo le ye le kopane le ikokobeletše modimo gore le kgone go gola le baruti ba le rapelela ke ka fao le lena ma gore na le kgatha go tema ka gona go thuša go godiša mathumašana a bakone mo nageng ya lena go bja tabe we re kwa e re tsikinya ka mo mošate wa tsebo le boithabišo magorena bjalo re ya kwešiša ka ge lebile le bontšitše taba tša boitshwara tlepi naga e na le go senyega go ba le phuri lena gantši ke bosenyi bja mohutamang bjo le itemogelago bjona mo nageng ya lena ebile le ikgathatema bjang bjalo ka beng ba mabu go thušana motlho mongwe le bagoro a sephodisa go lwantšhana le bosenyi ga e šitang le bao ba ineelelago kudu ka dinotaga ka ditagi go ya le ka go fapana ga tsona dinyaopešhi di re a di bona di tlaiša bana ba borena le lwantšhana jwang le maitshwaro a mohutano re a leka le a tseba re a leka ka baka la gore o ke thatšha ya mafelelo ye o e boletšeng ya nyaope go na le ngwane o mongwe o no bala distrata tše 1 2 3 o kgona a se kgole le ka mogae ngwana gona o ile a humana bana ba bago a kry-e dilo tše di dio tšwela le basepedi ka gore mo ga borena be re sa di tsebe dilo tše ngwane o napile o tsene ka gare ga tšona bjale o ba šetše a thomile go tshwenya ka gae a entšhetše a enyaka botse o napile gore go mmagele ka mogae ka moka le bokoko wa ga ke a bolaya goba le ya mpha ko reka nyaope ra ekwa taba e bata ka mogae balla gore ne bothata bo boso kgoši bana ba ba rentša gore ngwane o la rwalwe a sepele a ya lefelo lana le ba ba rehabilitator bjale re a leka ge re khumana dilo tše diso re a tsena ka gare ga tsona and then ba dinotagi re nolela modimo gore modimo thuša batho ba ka gore ba dinwa kudu and then tšana ba tša thoma ba akantšha mogopolo a kry ba di dinwa ka gore di a ba tšhentšha le wa ba fega go bolela o thoma go bolela bjale bosenyi bo bontšhi bo bebe mmo ke taba ya tala o ka re modimo a ka re thuša batho ba rona ba khwetša mebereko ka gore ge e dio ba bošego ba ka bona gore ka mogae le tswile
ba balela tšatši la mathomo la bobedi le la boraro Ba tsena. ba tsena ba eketa ba ene o ka lebelela gore ka ntho ke taba ya tala o kumana ba utswitse dijo tše a ka fridging ba modula di-tin staff ba utswa and then di-project tše dingwe tše tša go dio ba mogakala mo bošego ba lala ba tšea mathopo a la gona bo rekiša ditšhipi tše ba ka thakana le tšona ba kuka bo rekiša gore ba kgone go ja bjale ye nyaka ke sure gore president wa rena Cyril Ramaphosa le mmušo wa nola wa rena o gare go ta ba le plane modimo a santše ba thuša gore ba fitlhelele batho ba bereke go ya China a gona bokhodu nkile ka ya China le morwa ka wa tšwa maloba a boya ka ga maketše kudu o ka no be fone e ka no dula gona a gona ka ithatša sega wa boya o taba o ifumana gona ra Singapore a ba thušwe ke melao na ya ka kua mohlho mongwe mmušo wa gona o tiiša letsogo ge o e tla tabeng ya dikotlo ba bereka ba šoma mongwe le mongwe ikhumanela sa gage a ya reka bjale ba bagešo ba o ka ba lebelela o ka re ke taba gore ka gore re tlhoka mošomo ka kua governmenteng rena re ta ke createla mešomo ba bangwe ba create mebotse ya go rekiša dibanana ba nyaka dipampiri ba ba thuša go applya ba tsena dilo tša di-small business mara ba bangwe ba ba ke createla ya bošego mara wa bona a re lebelele taba ya Nyaopei Thebela Mamologane eish gore e phula pelo marong go ka lebelela batho ba le ba go tale ena ndwane nna ke bona o ka re target ke banna ke bashimane ba ba nna le peu ya go todia malapa go sasa go lebelela bo ya gona mola go bang le batho ba lekang go ba rehabilitate le go ba tlhokomela o humana bontši bja batho ba beng mola ke bashimane ke ile go ye nngwe ka humana ba na le more than 500 ka ya go gongwe ka humana ba na le more than 200 go gongwe ke humane ba na 190 something mara go o botsiša gore nna basadi ke ba ba kae o humane le bo 30 something ya basadi ba ba beng moo bontšintši bjo ke bashimane ke ile ka botšiša mo motseng wa gešo ka re nama ga gešo le ra gore re nabile ke mo ka re lesitše re ka moso re ta re hira banna ka Zimbabwe ba ta ba re dila bana go ba Lesotho go ba Botswana go ba Nigeria go ba kae go ba England re dula England ra go gopela banna gore ta le thušeng bana ba rena ka mo ba nyaka go nyalwa ba nyaka go ba le malapa banna ba le gona ba dineeletše ka ditagi mara ba ineeletše ka ditagi ke ba le ba mola pele ke be ke botšiša ba bangwe ba mphile sebaka sa gore ke bolele le bona ba ditagi ke re ka gore gane bjale batho ba 190 gape ke motse ka moka the whole village pero ge mo e le motse ka moka ga ona o re motse ono ola o name kong ka go fedile ka ona motse ola ga go sana motse ka batho ba 190 ba swere dilo jane tšeo felo re direng mko bjale nna ka re a re boneng gore le ga ka bane go nna le eng go ba eng a re swarišaneng ya ge a re swarišaneng ke yona e ke le bolelang yeo thobela bjalo maitshwaro šia a banna ka boati jwa banna re lebeletše tabeng ye ya tlaišo ya basadi le bana lena jwalo ka beng ba mabu le lwantšhana jwang le maitshwaro a mohuta o ao go bonala go banna ba tlaiša basadi ka bontši tlaišo ile ka mekgwa go fapana ba bannyane ba phaiwa ditheto ka gang ba robala ka ditlala ba bethwa ka mo magaeng ba bolawa pelo le bjalo ba golofatšwa le go golofatšwa lena mo nageng ya lena a gona maitshwaro a mohuta o ge a le gona lelwa le ona jwang a gona a gona wa bona ntho e ke bonang gore ya re thuša ke lebaka lela ke le bolela gore re ba le kgoro mo re kgona go bolela ka ditabatše ge ke buile mo dikopanong tše dingwe ke bone se sengwe se sebe se bolelwa ke bole se sengwe se sebe se bothokwa ge ke boya ke namile ke tla le ditabatše la ke rena le ile la kwana gape tabaše bjale ba re o ka re ka dira bjale le rena re eng re ge re fitha metseng ya borena re nabe re bile ka mantona ge re le kwa kgorong re lathele molaetšao ba babedi ba bararo ba ka no kgona go humana tabae e be ke ya go feta e re bolla ka di-FET gore ba di-FET e ba tile mo ba bolla gore no re nyaka go ta go thoma go ngwadiša batho re a ka mantona ya lo botša batho gore go dio thoma go ngwadišwa ye go thomile go ngwadišwa
ba bangwe ba ka no rentse ba rialo ba gona go humana sebaka ka gore ba rile batale ba NSFAS jele ke mo ka bana ba khuma dibasari bana ba thushega ge motho a thushegile o tla re le ka moso le ga ka se boe go rena mara moya gona o ta feta thamla e ja gore o kile a khumana thuso thobela ke gopela gore le re feng le beng ba ka mohlomongwe bile re ya go ruma yes gore na nagashia lena e botse ya phariri ya go ikala ga botse go ihlabolla go ya pele le ka robala boroko jwang bjalo ka ge le le beng ba naga ye ge kore ke lebeletse ka mokgwa ka go hlabolloge ke ge go ka direga eng gore le robale boroko ra jwale gona wa naga bakoni ka mokgwa re inyakago rena beng ba yona mohlomongwe bile le thušana le mmasepala wa selegae lo a selete sa ga bolena nna ke be ke gatelela ke bolelele ba bangwe ba magaešo kere le ya bona gore re ka re ka moka ga rena re ta re dula ka morago ga desk ka officing ra botšiša gore na mo motho gore go thuša ka eng mo motho gore o nyaka eng mo motho re fa pampiri ya mohuta mang tša gore ka dia ka mokgwane o ka moka ga rena a taba e wa itoge a e kgonagale totally mara nagaše o ka lebelela ge le etswa le bone mašemo a le goreng ka bontši ga sa lemiwa mara mašemo ale re sa khipile re re mo ke mašemong a se mordi a ditrele ao mafelong a mangwe go sepela wa bona re mašemo ale ke moka ka baka la go pitaganetšana ga batho ba dutse ba ne le bagile metsi ka batho ba pitanaganetšana mara mo re sa bile le mathatse a gore mašemo a sa le gona batho ba ka kgona go a lema re bile re a thotleletša gore a re lemeng re bone gore ka bo rena re ka ba le dilo tše beng tša rena re no ba gore re tlhokile mathatse a go tlhoka meetse ka bontši a go swane mafelo a mangwe mo re o ka kgona go epa wa re go fita 40 meters wa kgona go humana meetse mo wa sepela wa ba fita bo 100 o se ta humana selo o e gare o sa ya fase jale e ne le ke mo ka go bontšha gore meetse ale le ona re ya thotheletša gore batho ba bo rena ba leke go a thokomela ka lebaka la gore go bontšha gore ga a neme ke le ganateng ga a neme ke ya mannyane kudu ne ba gore re leke ka mata wa thokomela ke na le bakgaladi ba gefiši ba re a rwalana jalo re buela ka mošate wa tsebo le boithabišo ka Thobela FM re goroša eng ke ra gore na ka mokgo lena bjalo ka mošate wa bakoni ba bina tlhantlhagane ba ga dikgale le šomišana go le lekgotlakgašo la Afrika Borwa le re lebeletše yona Thobela FM pelo tša lena di madulo go ba re a hlaetša re botseng rena re a gape Thobela FM ke a lena mo re a thaba matšhile ke matšhile o mogolo wa tseba mabaki a mangwe ke mofouni ke ra wa matšhile na polelo ene e beng gana o ra gore ke yona yane o ra gore program e ka mokgo le changeitše mammala mo iša kae o bona o ka re o e kgonne a re lebelele digale re tla re feta pele ge re bona o ka re ga di sepele ga botse re tla bona re ka fetoša mo kae ka lebaka la gore re bona o ka re radio e ke ya borena re santse ba le contribution e radio bona ba se ka no ruta ba ete rena re no dula ra khomona ra phutha matsogo ya re ge santse gore program e lengwe e tsene ke mo ka rena mara tšhaba ra di-radio tše dingwe na mme re sa rurugana fao re santse re bona gore yane ya borena e re ya gatelela gore lo tša yona di tšwele pele ga botse ga ka bone go na le bošaedi re bo bolele gore bošaedi ke bjo a boa loka ga botse ga ka bone mogao motho o mongwe o re ga a bolela ka kua a ya ka metai ya ba e sala ya ka metai re bolela gore a mogabjele wa re šaetše o ile ka metai nke a fokotše goba mammang adi e seng gore ba morake mara a fokotše re fa maele gore ka mokgwa re kwang a bolela ka gona re a thaba re a thagala le ka mokgwa re kwang tshwantšhetšo ya rena e sepela ka gona ya re thabiša re bone o ka re bile le thuto gore o bolela lene ya bontaputana ye re bone thuto re kole e na le thuto kore re swantse re e bolele gore re bone thuto re bone re kole thuto re a bona gore batho ba borena ba e rata ge e šitše nako ya yona ba ketima ba e gobakanela pele ge e na le thuto go ra re ke ka mokgwa le swereng ka gona le swere gabotse ka mokgwa oo ye nngwe kore mabati ale a ka kwa ga bolena a butšwe re a leboga ka baka la gore ka methe re fita mola re amogelwa ga botse go thomagana mola go ma-security mola a go gakanega a ba botšiše gore na o diile appointment na le ya bontšha gore ke nnete ke lena ba mošate ande ye nngwe gabedi ke gore go ne tše dingwe tše dintšhintšhi ditaba tše e le goreng motho a ka feleletšanya ka gore batho ba di tsebe mara ka baka la gore batho ba ka sone o ntheeletša ka moka mo ke beng gona
e re di tlišitše ka mola e le di sepetša ka botaga kudu man ya go ene o kgona go kwa gore kaele o ta founela ke batho ba gauteng Ya go. gore gape re ko le kgoši ba bolela ka Thobela FM ye re swantse re e leboga Yeah. re be re re tswelang pele le botša bo mankoko baby ke kola re nke le diompitša baby the le mmotša gore mankoko baby re a leboga le ba bangwe mošomo wa lena ko mogotse le be le re lebogele go la mmeola ke mang o mogolong Masebola Masebola. molaodi wa mananeo a Thobela FM. molaodi wa mananeo Masebola re lebogeleng go yena ka gore ka metha ga e kwa bana ba gage ba re ne ba invita ba šitše a ra wa sebeng ba bue Ya go. ba le ba kwa ebile a ke ba nyake a le o botse pelo ya gage o lelokolola gore le ya go gongwe le go gongwe ya go re ya leboga ene kgone o bile gantši mo ka football Koni Maji. a o bile gantši Kone Majipa o dile gantši ka mogae ka mo a eta thuša kudu-kudu Ee, gore a thuša, gore go be bose Ee, ka ena football. ka re a fitlha gomana e sontaga o ka re le re le ya le kereke o thoma ka kereke pele ge manane wa gaga sa tha thoma a dumediša batho ba ipsina ka go kwa gore ka nnete motho ke mosadi ola o kgona go reta manane wa go raloka ke banna re tshwanetse re le leboge re be re re tswelang tshwanetse pele re leboge. le le ka go no improva ngwaga ka bona ngwaga ba re sa ba ra bolela ka ka gona. ditaba tša bona le forolo gore ya theeletša ka bo thoma ka bo 5 before 5 o'clock mosadi o la o bolela ka taba sports ya gore o ka traina mmele wa gago a dia jale o ka lema Kgopotso machine. kgopotso o dia mošomo o mobotse kore ga ka bane o bona o ka re ke forogoforogo a theeletšwe a wa re ya mokwa re ya mokwa ra kwa re fopotse o šomašego o tsene re kgona go mokwa gabotse re kgona go kwa ge mmaola a bolela a re awa le thape le nna le be botse le ikete kore o kgona go kwa gore ke magaga borena ande ke bona o swantse re ithete ka bona re ka se be ra go bolela ba ga mongwe kwa gore ba rena baimo Thobela re a reta Bakoni re a reta go menagane ka gore le rena re bana ba lena beng baka ga go ka mokgwa mongwe mola le mola re tla no fela re lefahla re batho re dira diphoso e fela ge le kgona go fela le kgwatha balaodi gore le re phaya-phaye nnete yona e ke reng re tla dula re le gona le rena re ngatetša re moma wa ka fase molomo ka gore re tseba gabotse gore lena jalo ka beng ba rena le gona le theeditše moreregolo wa sealemoya ke go tliša tshedimošo maele le boithabišo setšhabeng bjalo ge Thobela FM e tloga e thekgwa ke lena magoši aowa pelo tša rena re tloga e ba tše ditšhwana re robala borokopo re kwa re lebogile kudu le kamogelo ya lena ka mo kgorong ye ya Bakoni ba bina tlhantlhagane ba ga dikgale le lena beng baka re a tseba gore le swere ke mabaka a mantši nako e le kgonneng go a emiša la re kgotlelela ra ba le lena re kwa re lebogahle re hle modimo a tšwele pele go re lotela lena le tšweleng pele ka ona mokgono le bontšheng botee le go tšwetša pele bokgwa le sona setšo se sa gabo rena le sekela ya le sona badimo re kwa re reta kudu beng baka di bego di sa tla ka mošate gabotse le mahlakore le mahlakore ba tla tliša wo magabošo ba sa tseba gore na ba swantse ba direng e ya kgoši e ba tseba gore na Ba go Bakoni ba makala. ba sa tseba gore na e ka ba gabotse ba swantse ba idire keng o matšatšia a e sa le kudu ka taba ya gore ba diša sejo e ya kgoši ba ka tamo ba lotšha ka tšhelete o e ke mahlakore le dibego tša gona tša gane Tša matšatši. tša matšatši Oh. a diša mo atamo a feta mo a re kgoši ke o bone o feta mola a re re o tšhela petrol o ee ke mo rena marato wa re o tšhela petrol E ya go- a e sa le taba ya gore no o ta leta motha o thaba nku Ee. a re ke tlo iša thogo gona nku ka kwa Sebata. ba ke tlo iša serope sa nku ka kwa a di sa di ba ka mokgwa o bona dilo di fetogile ya ya morago Sebatago. dilo di fetogile gore mogaši wa go kolota go lotšha ka a tsena mo ee o ba sa tshwara sebele wo A re tšhešeng. awa Nako e ile. botšang bomma gorena gore go ne taba tša bagalajo Ya. ee jalo tše dinyaka rena le bagalajo Yeah. ba kgoroe Yeah. re di sware ka thopeng ya bagalajo aga e napile ke tsona tšeue mogedi ebile o le motheletši wa Thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa ye e khwetšagalago magareng ga 87.6 fela 92.1 le go DSTV channel 815 e gona le go audio streaming
www.thobelafm.co.za dikgokaganyong ka moka tša leyago Thobela FM ya gago wa ihwetša Facebook, TikTok, Instagram, X bjalo le bjalo di gona ka moka tše di tloga di filošedi ke tata gorena Mokoka gona ka mo go Thobela FM bjalo e napile re a fulara re itšwa ka mo mošate wo bakone ba bina tlhantlhagane ba ga dikgale e le naga ye kotsi ye e kadilego ka mmasepaleng wa selegae wa Polokwane ka seleteng sa Capricorn re kwa re leboga kudu ebile mo go ba yona kgatišo ya rena ipsine ka yona dikgokaganyong tša le ya go motla go ikhwetša gona se le ba le gape le go yona app ya SABC Plus go ilalo re re go ga morogo ga se go tlatša boleke bana ba kgoši se batagong rena re bakone re ba bina tlhantlhagane gona mo bokone ba dikgalefake jale o ke nyakang go moreta ke Lethebe ke Setšokomane sa ga bomontinta mabasa ba re mpula e seo tše mapagatse bahumagadi a tswelela dintlo bo mmago thušana ga dikgale a tlileng ntsima ka thoko a nametse pero e tšheo mapulu wa mankwana a re yena ke yena le go mela thothoto ke talebo ya maselapaleng ke tlogolo sa marema ka tsaka bo motlaopi ba reng ka tsaka o remile kopana le pedi morwa moloisi a reng ga etla le sego ba le kepekepe ba re sogana la rena le etla ke tlogolo sa marema ena ke Lethebe tša ka mošate